Bismillahirrahmanirrahim. İbn Abbas radıyallahu anhumadan rivayet kılınan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: Qaysı bir günde kılıngan salih amal Zulhijjanın algaçkı 10 gününde jasalgan salih жақшы amalçalık Allah'a suyuktü emes deydi. Mına oşonda sahabalar suraştı: "O Allah'tın elçisi, Allah yolundağı cihattan da abzel mi?" dep suraşkanda, "Ova, cihattan da abzel. Mına uşul algaçkı Zulhijjanın 10 gününde jasalgan salih amaldar. Bir gana bir kişi mal mülkü menen, canı menen çıgıp, kaytbasa gana, şahit bolsa gana mundan bölök" dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mına uşul hadisinde Zulhijjanın algaçkı 10 günündögü amaldardın fazilettүү ekendigin, soğu jogorу ekendigin bizge bayandap berdi. Mına sanalуу күндөрдөн кийин Zulhijjanın algaçkı 10 günü bizge kirip kelet. Mına Zulhijjanın algaçkı 10 günündө Kurban ayit, jana ошондой эле ажылык күндөр, ташрик күндөрү, жанага чейинки салих амалдар, зикирлер, нафил ибадаттар бар. Мына ушул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбайлы. Мына ушул Zulhijjanın algaçкы 10 күнүндө зикир, тахмид, тахлил, такбир, мына ушул ибадаттарды, жана нафил ибадаттарды, Куран окуу, мына ушул сыяктуу ибадаттарды көбөйтөйлү. Wallahu a'lam.